Беседовали с жителями, обменивались сувенирами, фотографировали. Американцы открыли доступ всем горожанам на крейсер и показывали его всем желающим, кто хотел. И я тоже был там с дядей. Его встречал лично адмирал Ернел. Меня он водил и показывал мне орудийные башни, ангар с самолетом. Это был грандиозный корабль. Когда он вошел в Золотую бухту, то наши корабли, стоявшие там, запрыгали как поплавки. Det er et officielt besøg, som er godkendt af alle myndigheder. Helt normal praksis i flåden. Ingen ved, hvem der gjorde Stalin opmærksom på det. Когда американская эскадра ушла, начались на Тихоокеанском флоте повальные аресты. Моряков обвинили в том, что они завербованы американской разведкой, что они стали американскими шпионами. Причем, когда я в дальнейшем получил в КГБ после долгих хлопот и настоятельных требований дело Окунева, которое имеет 150 страниц, я увидел, что все эти показания были лживыми, потому что их явно диктовали следователи подследственным. Я получил и свидетельство о его смерти. Там было сказано, что причина его смерти – расстрел. Stalins vilde grusomheder rækker nu ind i alle aspekter af livet i Sovjetunionen. Også litteratur og videnskab må indordne sig. Nikolaj Ivanovich Vavilov er en verdenskendt genetiker, men Stalin foretrækker den marxistiske charlatan Lushenkos teorier. Сталин был назначен прием на 10 часов вечера. Отец, значит, прибыл к этому времени точно, но его заставили ждать 2 часа до 12 часов ночи, значит. Целых 2 часа он прождал, Сталин его не принимал. Наконец, в 12 часов, даже в 1 часу ночи, значит, он был принят. И, значит, он пришел, поздоровался. Сталин стал спрашивать его: вы что, по-прежнему занимаетесь, так сказать, вот цветочками, значит, там, ягодками и никому не нужным делом, там, некой ботаникой. Ну, тогда Николай Иванович, значит, решил прочитать лекцию. Сталин, значит, выслушал эту лекцию Николая Ивановича молча и произнес: вы свободный гражданин Вавилов. Ну, и на этом аудиенция закончилась, так сказать. Ну, она, значит, имела такой зловещий смысл. Сейчас известно уже, что что Николая Ивановича собирались арестовывать уже в 1939 году. Retssagerne mod marskal Tukhatjevskij og Jakir bliver fulgt af nye arrestationer af højtstående militære figurer. Rokossovskij, der senere udmærker sig som general i krigen, bliver smidt i Kristi-fængslet og tortureret som polsk spion. Marskal Bludkov og Jegorov bliver taget ud af Lubjanka, Bludkov med det ene øje revet ud under tortur, og de bliver begge dræbt. Marskal Jegorovs datter. Его втащили в комнату, втащили 2 или 3 в это. Но я кинулась, естественно, к нему. Стала там царапаться их, оттаскивать, папу не трогайте. Меня швырнули на постель. А он, значит, сказал: не трогайте ребенка, сволочи. И его руки скрутили, он такой сильный, крепкий был он, такой мужчина. Вот, скрутили и увели его. Вот, а дальше у меня, я не помню, дальше какой-то вот как провал, что ли, вообще не помню вот этого периода. Но вот потом вспоминаю уже детскую колонию. Расстрелян 23 февраля, в день рождения, так сказать, Красной Армии. Красной Армии, которую, в общем-то, он, как Jakir, Blücher. Det er en endeløs historie om arrestationer, tortur, tvungne tilståelser og henrettelser. I begyndelsen af 1938 fremlægger Molotov en liste over nye ministre for den højeste sovjet. Алексея Петровича Гречмана, Кентьевича, Павловича Смирнова.
Mindre end 2 år efter, at de er blevet udnævnt, er de alle enten arresteret eller forsvundet. Nu vender Stalin igen blikket mod det folk, han foragteligt kalder de små tandhjul, de brede masser, som det sovjetiske bondefolk udgør. Ude i landdistrikterne overtager partiet de urgamle høstfester og lader dem indgå i propagandafilm, der skal overbevise bønderne om, at alt er godt. Men bønderne kender sandheden, for de oplever den på egen krop. Den nye stavnsbinding nægter dem tilladelse til at rejse frit og kræver, at bønderne betaler næsten dobbelt så meget for de daglige fornødenheder som folk i byerne. Og mænd, som den unge Khrusjtjov i Ukraine, tilføjer provinserne en epidemi af terror, som kommer helt ud af kontrol. Jeg har sendt dem 18.000 fjender af folket, praler Khrusjtjov i et telegram til Stalin, og han underskriver det i kærlighed til dem, Nikita Khrusjtjov. Både blandt bønder og byboere er der ved at opstå en eksplosiv vrede imod regimet. De ved, at de ikke kan stille noget op. Hos nogen vokser det til et dødeligt raseri mod Stalin selv. Vladimira Uborevich far var officer. Han blev skudt. Молодой девочке, 18-летней, вот в институте, когда я была, я могла ходить по улицам, мечтала, как бы я убила. То есть его я ненавидела люто. Это так ясно. Подрастают дети тех, которых он убрал. Подрастают дети, им становится ближе к 20. Они им опасны. Når Stalin vender blikket fra de mange ordrer om arrestation eller henrettelse, der dækker hans bord, og ser mod udlandet, opdager han endnu mere ustyrlige problemer. I Spanien hærger borgerkrigen mellem nationalisterne under Franco og den republikanske regering. Kommunisme og fascisme, de to totalitære ideologier, er kommet i åben kamp. Begge diktatorer ser fordelen ved et splittet Spanien i krig. Hitler for at få mulighed for at fortsætte genoprustningen af Tyskland, og Stalin, fordi hans udrensninger så tiltrækker mindre af verdens opmærksomhed. Begge diktatorer handler resolut. Hitler sender 8.000 mand fra Condor-legionen ned for at støtte Italiens massive hjælp til Franco. Stalin sender bombepiloter, næsten 100 fly plus kampvogne og kampvognsmandskab til Spanien for at kæmpe på republikanernes side. Den spanske borgerkrig fungerer som træningsgrund for de to landes våben. I luftrummet over Madrid kommer sovjetiske og tyske bombefly i kamp for første gang. Det bliver Franco, der sejrer militært set, men Sovjetunionen vinder en vigtig propagandasejr. Vestlandenes skråsikre og nærsynede intellektuelle ser kun én diktator, Adolf Hitler. 10.000 bliver medlemmer af det kommunistiske parti. Andre fra mere privilegerede samfundslag, som Kim Philby, bliver rekrutteret som agenter af NKVD. I Spanien er NKVD-agenter også aktive medaktører. De udøver Stalins terrorregime bag republikanernes linjer og likviderer trotskister, anarkister og alle andre, der er i opposition til Stalins styre. Og da de vender tilbage til Moskva, gentager Stalin sit vante uhyggelige mønster. Både NKVD-agenterne og størstedelen af de højerestående militære rådgivere bliver selv henrettet. Den kendte sovjetiske journalist Mikhail Koltsov er blandt de første ofre. Hele landet har fulgt hans reportager fra Spanien, men pludselig bliver han kaldt tilbage til Moskva. Det var maj 1937 года, уже 37-го. И, значит, он был приглашен к Сталину. Кроме Сталина было еще 4 человека, то есть был Молотов, Ворошилов, Каганович и Ежов. И Сталин стал его расспрашивать об испанских делах.
как там и что. Как мне рассказывал брат в тот же вечер, он говорит, потом он стал как-то чудить, кривляться. Остановился возле меня, приложил руку к сердцу и говорит, как вас величают по-испански, Мигуэль, что ли? Кольцов ответил, Мигель, товарищ Сталин. Так вот, Дон Мигель, мы, благородные испанцы, благодарим вас за ваш прекрасный доклад. Спасибо, Дон Мигель. Служу Советскому Союзу, товарищ Сталин. И пошел дальше. И вдруг Сталин его окликает, уже прямо от двери, и спрашивает, у вас есть револьвер, товарищ Кольцов? Удивленно говорит, да, есть, товарищ Сталин. А вы не собираетесь из него застрелиться? Нет, товарищ Сталин, не собираюсь и в мыслях не имею. Ну вот и прекрасно, ну вот и прекрасно.